Breaking news. Kenya opens borders to all African countries except Libya and Somalia with visa on arrival. Nairobi, Kenya, July 13, 2025. In a historic move aimed at strengthening African integration and regional connectivity, Kenya has officially opened its borders to all African countries, allowing visa-free entry on arrival with the exception of Libya and Somalia. Effective immediately, citizens from all African nations except Libya and Somalia can now obtain visas upon arrival in Kenya, removing the need to apply in advance. This policy is part of Kenya's commitment to fostering Pan-African unity, boosting tourism, and enhancing trade across the continent. Government sources confirmed that nationals from Libya and Somalia will still be required to secure visas prior to traveling to Kenya, citing security and diplomatic considerations. Meanwhile, travelers from European countries will now need to apply for an Electronic Travel Authorization (ETA) before starting their journey. The ETA is an online system that must be completed in advance. Kenya's new visa policy is seen as a major step toward realizing the African Union's Agenda 2063 and establishing the country as a leading gateway for intra-African mobility and cooperation. Mala madiliam kaden achelada tetanong ta dun kelkane anchinai ben kaya kalar mujidit kalarama alarmo goro de kondialalin jana alarmo ga kwidanda dial kone dialanjal tenjal katorbiele tenjal karanele nel alarmo ba kakwaro Kenya the president Ruto and President Ruto ajala kwar Kenya mo kajan gwa da rai kon gejamantama alar dan sukolaban natan dan ajal kana Neta kona buto ayuin tugun ka Afrika, awadian ka Kenya. Anchalar kambara no binay dialtan kona no ka Kenya. Kebwa dar dialawo ka kiekit bandian ka airport, wira nala. Abika ban ka Kenya, lor, duno, tanuno bi bran tijak baka kap, duno ticha goro kuma. Awa bijal, alor at taibate ke biza mijina an Afrika. Ane Somalia kana Libya karuden ta goron obran yik aflai ke biza kabata nan bugaja ka Kenya baya konwit bramisher kana ma mijen raiwik ka Somalia ke Libya bokolaban raiwik ka Kenya ta kon nai duno wi dialo ko ken ka Afrika ta kon no go bigaban ka Kenya a lor a telebiza mita wa lor a telebiza teluno Bitin ta goro kuma bidal kake ke blati jek bikolat. Awajin na jira mulor bidara winter ke kam winter rana. Alor ai bite mental biza. Namone jana lot ke akuma Kenya. A michi alara majeb alarmu gwa kidan dial kone da kono bidal. Ko mugore jana obora iwid ke Kenya. A bidalu bitu relika. Najian way bite ke biza duno kwap tenjel ke jibik biga jako bika kwap to go ticha buluk cerko di tap tincha gor mat ka di karom di tinjeb diala ko kente lukuma ka mich mi ka bodor ba gor no chi bidal ka ke amo ka na chi del ka na tono bidala lor ka talam ba teke je duno mu yu dal ka tichi kuma ka gor ba jojo no bai teach kanwat kanyo de jabano o de la duelien ka ba mita jojo no chi michira da lot chi dal ka je ke wi rai wujamo ka je anama de kon talo mi de kon lar kor Kenya kala den chalat no bine dal ka Afrika ke divine Afrika to ko ken bi ko rai we dat alor atel biza ani wi dang ro de cha ke korodien akakuya mo ha taloy mi dislonko ko ne dialangel ten woka Kenya te ne tilajel ko ka kwak wukana ko kwanya gatka kane denjel ko bran lo long karam dongor gatka tamami an kamne yelar ma enwo kilamisher kana ma jabarar ayene de ko anjal biare churala ka gatam mi jang khaye o chi ati cha gor kuma ai cha go blaram krokel ko yakule jana lor na majen dar ci barar kan kray wek Kenya ke chala da kor Kenya ne William Ruto ano bidur Africa dialo kewi Africa dialo ko ken nor ko de ko bunka ke Kenya ane Somalia kan Libya karodien kya kwan ra tanra we dang ra da bran braro ko lar no goro ke Kenya
kabatan tai dalan na ho ka jaga Kenya balo kon wit akuma Kenya. Na money jan to ka jan go ne bne laria ko gadi enta ka lengpen. A munga ji te ka mad mu goro mideliang ganop a goro ginyop ka jakel. A mijira makara mat ka jan bona mo goro dero mat ka bona me ko di channel mo di subscribe ko di jin klaram kel ka bona me. Achila date da long kata dun kel kane jata mal.